Nung may dasa ka manay? Tini? Saya ko. Aisha je nono sabo tamo kha kisa kholo bisala. Ang hangrayo aban andaran klai tung ang hangrayo mrai somoi thangmani kai nong dukan khlok pai nong dong marina na hinan ni hinu gang thangka dukan khlok ni hine a chano kba gi trang thangka ai bolong degi gaing gu gijano ka chetong aing gu trang ga anoram phe kya Bin bung tam sajama. manu omurjit Bin baban bung le. bin baban mum khamaya lekhano Nang ni ne boyas besar ka sajama. manu Besar. 14 বছর Nang popori পড়িব bakla so. ক্লাস 10 Ngai bodi ni gothana bo. হাঙ্গেরাই বাজানি হল Nono ni hinno dukan kholong na phadi hinai mani lang na. Nono dukan dibo. 이 진 두간 동 Ngai nong dukan ma girja nong besak sal. 살루쿠수 Nang chi chir kho ka phro. 지라콩마 이 지라코가 하이pen 부양고 땀을 그래보기 지라콩만이 그날이야 어그라로고 Box ro tam nai tongo. 이 Kheto wa hangra ja tong le bro. 동고 그런게야 거니 아이 녹북그리 볼롱 아노롬 피레 빠야 거니 빈도로 걸 클라이케보 ang 빈도로 걸 클레바 ang 사이미야 ang 라타 자자 Khorok besar rom phre no. 뭐 사중어 그 Bin dolong tam nei kol khai. 빈도로나 수학나 파지로 힘걸 클라요 Nga phur ka nin logi da sabo. 이야 로기노 야는 약롬 돈이 리고 안 카는 내부 카말리야 안 야고 푼도 그르 안 끼리 수가 Nga nang ni ma babon nok paisa sabai ka ko. Ko gro ni ma sang sa saka. 사나 힘이 떠오르노 Taka bi nang je ka pal kala ma sari. 사나 떠오르노 안 라시고 어딴지니 풍고 그냥 파시사카 그러니까 마송 아는 누가 아는 반지리카 아는 독도로고 뜰랑카 뜰랑가 약고네 안 기사 하마 하인카 안가 안 완추가 안 띠틀리에 네로 안 띠탕가 범묵동나시 Nang tak tam nai. 안 따고노 게스 나요 Saja sa sir namu sungo. 이 Nang je nono rep khane ni borok bini bihi besa ka nanga. 이 빈 비구 사동고 Basa khoro bese. 부사가 이냐고 비구 하고도 Bihi bha ko to. 이 Ngai nono dukan kholok pari hinai mani tlang hin hin puro kai. Ni ma sang no kri ja. 이 마송 다이 소리 하면 니 다이 나냐 탕고 ang 사중 탕고 뭐 두간 클럽 버리 히노 강 마네리냐 탕가다 보노 두간어 Mani ren tham puro kai. 반 tlang 탕가다 그바 그거 또트라워 약 리고 tlang고 ang 지럭 말이야 세부 또트라워 Angkai ani je thanai 13 tarik hangrani sarigo horo ani serani kaisa bepar tui ang mathaikia abokai ingkha angbo nogo kroi an sereno je dugano mani pene ni phadi nong dugano ni hinna haroi o kaisa borok bin mungkai ingkha omorjit ingkha kaino bo phaikia ani Bufan serai bung le. bufan bungkha somollo Bin para kha bro. bini para khai robisoron para gaino ani serai khai dugano manirina ni phaika phaimani bisingo kha dugano bo mani sipalia bonorombai talang haka jor jolum khai talangma bisingo onek tui sadige rok bolongo talangai bono je khainani khaiya koi bonore khaiya koi toni ririkha toni puran serai siro khobai bo phaimalia karon adino joto jagano box rok tamlai bui chair rok tong thot ngai tumani dekese abon baginan serai tai yagrago phun rok rebini ga tongma tonghangkai ang ulo khai lewi tongmani bisingo o serai tamgi sokpai ang tongkha angbo nogo kri nogo phaya kai rutukoi mali ang tonghangkai khos khai rutuk thangka rutuk thang bisingo malia nong tongkha angonak serai rongno bong dolongno sangka sungmani bisingo serai rokhe ko saimia hin sapika hangka ang wana khawje mo serai biang buting thana kalaikha ga mali ang tongkha bo somobona bini tai ongkolok rogo borok ga tong saimia ola khai ani serai je rom tonjangnai sapika bono saino rutukai maya mang tonghakai buino sungli naikha bong dolok gila serai rongno sungnaikha ani
muti cerai no kan nugia ga jamang hang sai tu me kan ka wana ka kai mo cerai biang thana klai kha nei rutumang kusamana ungkulo je tongnai borok rok bini pisana salani tongfan mana an cerai je rom ton jangmani pore no go sapai manai pore kok sungit pur kai o kok rok khana ka ang tabuk ani cerai to bobisot kaisa nostong thaka to tamanya tang tabuk bichar nayo o bichar nai man bising ko जों सालाय तो नायखा कयेकदिन समय बे अकरा रंग कक नावै अर दा पाइले मन केस टेस्ट ताहनि नके बरक साव जे मुंसाक रिमाया मुंसाक खाइनाय नरक केस ना खेरि दिनै नाय फाय आं तिनि थाना सबायखा आं एफआईआर खाइनाय दाबो खाइ दं एफआईआर खाइखा मिन सेरानि बयस बोसोंखा आंनि सेरानि बयस 14 বছর আজকে মুঙ্গিয়া কামি পিএসে একটা অভিযোগ আছে যে রবি চরণ পাড়া এরিয়াতে সেখানে একজন ছেলে নাম হচ্ছে অমরজিৎ দেববর্মা, বয়স 25, পিতার নাম হচ্ছে লেট সুমূল্য দেববর্মা। সে ওই এলাকারই একজন মাইনর মেয়েকে রেপ করেছে গত 13 তারিখের রাত্রে, এই বলে আজকে থানাতে অভিযোগ করেছে। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কেস রেজিস্টার করেছি মুঙ্গিয়া কামি পিএসে, যার কেস নাম্বার হচ্ছে 022022 আন্ডার সেকশন 376 আইপিসি অ্যান্ড সেকশন 4 অফ পক্সো অ্যাক্ট। এই মামলায় আমরা কেস রেজিস্টার করেছি। এরপরে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আসামি অমরজিৎ দেববর্মাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে এসেছি। সেটা তারা এফআইআর করতে কেন দেরি হয়েছে তারা উল্লেখ করেছে যে তারা বিভিন্ন কারণ দেখে তারা এফআইআর করতে দেরি করেছে বলেছে। আমাদের কাছে খবর আসেনি, আজকেই খবর এসেছিল। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কেস রেজিস্টার করেছি।